Toko maratapnya. Beli, duh, sama mas karpet. Ceng belar guys. Sniper pola guys. Nih turis guys. Makar kol berempat na tak milo. Jen lempo lagi, keng orang ya ki pakun koros. Sniper ko ceng meler ya. Unsapin lempo law. Pakun. Aduh, kena celun miring ya. Capek. Nih guys. Pangicir. Đâm ôm. Iya, ôm đâm. Pa lang Rahman tak hadir. Oh, lesok. Nyaman apa deki Mas? Tak repot. Oh, si tak repot. Tak repot ni kau. Dragula norok tak repot ya. Pak Haji Purasan beri pelengahan. Oh, Nyamanan saya tak repot. tak repot guys. Nyaman Andira. Disamat. Sama tak repot. Ku repot tak repot. Ini Tak repot. sapi besar guys. Dari Bangkalan. Nak jen sudin siapa Mas? Oh. Ini saunggu guys. Anti gedor. Kawa-kawa tik sambil Mas. Ini fit pakualam guys. Siapa sih? Tahu kalau sedikit siapa? Ya, halo Mas Joni. Mak telat Ben. Mak telat Ben. Oh, jaringan. Ada jaringan. Direviewkan pada pagi ini sapi baru milik Bapak Haji Faisal. Pemiliknya ini. Tak repot. Maksud aku nyaman. Nyaman saya tak repot. Ini tangan kirinya, tangan kanan. Iyan direkam. Tak repot guys. Oke, kita review yang lainnya. Sementara masih itu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah bergabung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifkan Facebook dan share. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.